Acara ini disponsori oleh Pemirsa, pemerintah Kota Denpasar mereksain penglimbakan inflasi ring bulan September kantos 0,14%. Ulangan inucap kauningin ring sor penglimbakan inflasi nasional antek siki 0,17%. Operasi pasar miwa dasar pangan kakan tenang ngincenen wesanan ageng ring sejerening nas panincapang inflasi ring Kota Denpasar. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa maosang panglimbakan inflasi ring September sani mangkin sayan becik sayang ring bulan Agustus. Ngenenin pamargi operasi pasar saha basar pangan sani kelaksanayang dawag pengawet bulan September kekan tenang mausana ageng sani ngawinang sidenes inflasi. Sani mangkin inflasi sani ngelimbak ring Denpasar kauningin kantos 0,14%, sangkading nincap nyani prebeo transportasi tarif ojek online, harga BBM saha listrik. Menurut Dani, program operasi pasar sani kelaksanayang saking Dinas Perindustrian dan Perdagangan memperkanti sareng Prumda Pasar Sewaka Dharma saha basar pangan saking Dinas Pertanian puniki dahat mausana ring sajeroning nas inflasi. Paketan Dani ngejan tenang ring bulan Oktober mangkin pemargi inflasi sida katedunang. Pamekasnya nih ring pabuat bahan pokok sani nerus ngelimbak. Mabinayan sareng inflasi sane kasokong sangkaning panincapan harga BBM. Asmara Putra, Bali Pos, Nguningayang.